جبو امناوا امثالیا هلوشینا رژیما باس گوتو بیجو نقاش بکن جبو کو ام بنرن دناوا ساله که ده چه گوهرین چه بون آن چه گاف هاتن آویتن و سوریه بر به کوده چو امیوان مجارن لگل میوان خواه اندام سوریا پیش روژه پارتیا سوریا پیش روژه محمد بایرم بمریا بريز محمد دنباش بريز محمد سالك دسر هلوشينا رژیما باس را در باس بو هلوشینا رژیما باس جبو گل سوریه تی چواتی د سالا یکم پشتی گو 12 ماه سر هلوشاندن نظام ایگو 56 سالا لسر سینگی گل سوریه گشتی ببی گرانی کی پرمزن بری به 12 ماه دوی روژای یکمین دایانی نظام پاکستان حکم کری تی باشندن به سیستم کی نه تسر حکمتی بکن به دولت سوریه برای بابه به اوجه حکمت کی فجهزه مؤقته يعني امجي وقت خلقي سوري يعني شاهي كي پر مثلا بمرات شبين ومن دوي هيفيه دانشي براستي يعني با حكمتي وجهز يعني governance يعني اريني باويجي درباره هموي مروبن يعني سوري جيان دكن بيكاتين سوري گشتين ليگو تشتي گوش ما بنها تخيان براستي برواجي وي يعني انا مرا راستي بيجي يعني حکومت سوریه پشتیوا سال که کنکوژی بود ساحلیاتی چکرن کنکوژی بود لسویداتی چکرن گفن روزانه با کروزات سوریه را تخوارن تو گشتی دیشان ده یعنی براستی حکومت و گناها فگویز یعنی حکومت نه حاضره جبو و کنه به چاره سری کی ساغلم جخلکی می سوری گشتی را وری میدانی نقطه که دل مرکانی بینه سر زمان یعنی با دور پیش کرنه هر دو تاخن کردی اشرفی و شیخ مسعود براستی واجه دیاره نهیشتنه و گره خلکی کرد اید عفرینی سریکانی گری سپی شهبا هف خلکی گو نهیشتنه و خلکم به اولهی و گرن اما گشتی گوتین یعنی دکفه خانه که یعنی تیناس کرن یعنی حکمتی گو اینها والاتی برای وده به هب حکمت نه حکمت کی ولد پارزه حکمت کی نتویه یعنی حکمت کی گور بر جواندین کسن گو با حکمت ها هینانه گاندن شامی گور بر جواندین وانده مشه گور خواستکن وانده مشه هب تشتی جی گشتی مرا کور سر افده که مرا دیگینه نتیجه که یعنی حکمت ها شامی ایفه بگوهز هگر گو به رنگی ویش وازی برخو بده یعنی جمع و دیاره تیخیان یعنی سوریه اگر بونه دموکراسی به سوریه اگر بونه وکهوی به سوریه نجبو هموی بیکاتین سوریه به براستی سوریه یعنی ام ناخذ بین لما سوریه دروش کی پر زحمت دم پیش داشیان بکه و ری و قلاقا جتشتن دن راته فکرن اجبرگو روشاق و سوریه نها جیان دکه روش کی پر حساسه یعنی پشتی 12 مهد سر و حکمتی و گویس اگونها آتی آوا کرن بله بريز محمد تدناوا اخافتني خوجي قد دناوا في سالي ده لسوريا جوهرتن چه بو گلو سوريا چاوا لوي ده سلاتي دنره نها جبو گو تشتيگو بوياري گو هاتي قوماندن یا گو تشتيگو هاتي چيكري چيا يعني تشتيگو امكانه بين تشتن سر زمان تشتن لبرچافن دي آزاري پیمان بدنا برای قصد و حکمت و گوهس هاتی امضا کردن 13 آذر یعنی دستور سوریه هاتی اعلان کردن 29 آذر طبعا ابو گشتیجی در سال 2025 دام در 29 آذر دام یعنی حکمت پارلمان کار تیم شدن تی آوا کردن هفتشتی گو هاتن آوا کردن هر دک یعنی هر دک نفی دکی تدایی کی دکی تنی کردیم اتفاقی گو یعنی لحاظ کرنی گو نبری قصده و حکمت و گویز دا هاتی مشادن يعني نختار دم هنكي بالي مرة بيتر شيني ما مستوى نهادا ميجو شرع أحمد الشرع درباسي سر حكمي بيد درس سوريا دا يعني جولات كي زيارات نوي بسردان وي هبي دهدر وسردان دا ام بالي متى بيري ما يعني عفرين جي زيارات كر
دوی دمه دب خلکی می عفرین را گوت مجی بیجه گهدار کرد یعنی گو عفرین دربایی يعني مصلحات سياسية يجي درباي مسألة سياسية مسألة عفرين مسألة كي مروفهية مسألة كي إنسانية إدبند بينجي دا لهفكرني دي آزاري دا وغاري خلقي مي كشبر وغارن هركز وغاري قندو واري خو يعني بالتايبات خلقي عفريني إنها جاب دبن وصالكنا وحكمتا هاتي ديندن لأما حتى نهاجي بتجارة جبو وغاري خلقي عفريني تقابي أريني سالم نوتي هابتن بيجي تي واتاكي حكومتي قناها هي بور برجواندين دولت ايجو هوينانا قربان الشغلين نقوري بيكاتين سوريا ملتي سوريا برجواندين خلقين سوريا سراس كرنا روشي ملتي اي جواكي سراس كرنا روشي ملتي اي اقتصادي اجباري قناها انباري خود دنيم بيشتي قصالك با حكومتو دندري شامي دا بجبوية يعني خاصة عرضي سوريا پرچه بكن براسه ام دبیشن خواستن عرضی سوریه پرچه بکن اما قصدی و خساریات دموکراتیک يعني ببي كلامك لهمبري في بروجي هاو بروجي ببنكت انا هاجي محاولات دنهنا ودخازن خلق سوريا ملت سوريا جشتي جابده وقتين يعني جابده پرچه بكن يعني بين هم كردي هم عربي هم ارمن هم چركس هم شيشانه لديسا جيباتشتا بسرنا كافين اجبر بو انفيت شي روجانات بينن يعني نها تحريدي قلت مشاندن قفن جوش باكور رجات سوريا تخوارن قفن جوش سويدا تخوارن يعني السعة علوية را يعني درزية را قفني قلت تخوارن هوا قشتي دكافي خدمتي جوش باك سوريا برشابكن بله بريز محمد يعني برصداويجي ام بكن روجانه گله سوريه تينن زمان و كيف خوشيا به الوشينا رژیم بعثره تينن زمان ل بهاتنا حكومت افاغوهز لسر د سلطداري فكره وان و كريارين گول براوي وان ديتن مترسيا وان زيده بون گلو چه فرق جدا هيدنا برا حكومتا بري و حكومت افاغوهز يا نهاده يا براستي ما مستأمشي بيجا امشي وقت خلقي كرد وخلقي باكور وجد سوريا امجد وي كيف خوشيه دانا يعني امجد وي كيف خوشيه دانا حكومتا بو 5 و 6 سال بو برخدايه لسر سينجي بي ملتي نشتيه ملت يعني تشاوسونتيه يعني هب حكومتا دم بو شكست امشي كيف خوش بين يعني هموي خلقين سوريا كيف خوش بين دم بو حكومتي بو هاتيه براستي يعني ام بر كيف خوش بين حياجي بو خساريات ديمقراطيك يعني اعترافك رسمي بو حكومتي كر و سوريا اش بقول ام سورينا الا سوريا اللي آلا خساریات دموکراتیک هات بلند کردن لحموی سازید ما دستاید ما پارتین ما آلی سوریه هات را کردن یعنی آلا شورش سوریه هات را کردن لی اما تشتی گوش مرد درکتیه گو بیلی بیم یعنی تنی شخصیتنی گو والا طب ریفا دبرن هم شخصیت هاتن گو هاتن اما ذهنیت عین هوا يعني درباري في نقطة داجيم ما مستحق درفتها به يعني يعني تشتي تبري ما دقوت يعني دم بشورش دندر ولد کی رابه پیوست شورش کی ذهنی به بلکه شورش کی گوهرتانی به یعنی گوات شتی گناه سوره داتی مشاندن یعنی شورش که یعنی تناب ورنگی مرا کناب لیکن یعنی گوهرتانی کی شکلیاتی چه کردن یعنی بشار اسد چون یکی دن هاتی شون گنده یعنی کسل ایگو برای واده برن چون در باس بینه ندن شوتن شون واکسنا و ولتی برای واده برن لی اما نفس و ذهنیته نفس و ربازایه نفس وفكره وفلسفتاي يقول لسر سينجي في ملتي يعني براستي روشنيا وخنيا ملت دمجين وملت تشوسين يعني جبو بيجي يعني نهات تشتيقو امد بين الفاس لك الدار دربس به و يعني و جوشي وملت لسر بي حكمتين براستي حرداري يعني ضعيف دبي لواز دكافي ملت كشتي بربي خود دي بربا ديمقراطيكي راست بربا وكهويكي راست بر سوری کی جبو هموی پیکاتی سوری بن نظام که دو سوری دوباره دیندن نظام کی پر عالی به ننوندی به بله اندام مجلس گشتی پارتی سوریا پیش روزی محمد بایرم به مرا بو گلک سپاس سپاس جبو کی بشی